Allah'ın yolu balдар aябай көп. Davat da Allah'ın yolu, ilim de Allah'ın yolu, Allah'ın yolu işlerin büt bardığı Allah'ın yolunda olan işlerin bardığı Allah'ın yolu. Biroq birle neseni Allah'ın yolu degende birle nesige baylap koyboş gerek. Uşul ele Allah'ın yolunda iş kılıp atat, kalgаны Kuday yolda iş kılıp atat degen söz bolboş gerek. Davatın beli Allah'ın yolundagi adam, medresedegi ustaz ele adam Allah'ın yolu, talabada Allah'ın yolu, karıxanada karı da Allah'ın yolu, bir жерде oturup zikirini kılıp atkan sopu bolsa al da Allah'ın yolu. Allah'ın yolu aябай көп. Канча адам болсо ошончолук Аллага бараткан жолдор көп. Маселе муну хасыр кылбаш керек. Аны чектеп албаш керек. Мен гана кылып атам, биз гана туура дебеш керек. Баары туура, баары Алланын берген нематы. Муну Алла Таала мага мүмкүнчүлүк берди, ушул нематты берди деп кылыш керек. Өткөн сабактарда айтканбыз го. Мусулман болуп жашаш керек. Болгондо да жөнөкөй мусулман адамдардын бирөөсү болуп жашаш керек. Мен кыйынмын, мен фериште болуп кеттим деген алыс болуш керек. Түшүнүңөрбү?